Om Swastiastu, mewali malih sareng Nguraheri channel, Wandah channel pendidikan. Ring channel puniki keunggahang bahasa sastra aksara lan budaya Bali. Rarisang piar sayang, penlataran malih jebos. Inggih sekadi atur tiange ring video sane dumun, titiang mangkin jagin latarang indek krune duilingge. Nah, video tiang dumun sampun latarang indek krune basa Bali. Sane mangkin wantah pahan nggih sinalih tunggil pahan saking krune basa Bali. Napi punika krune dwilingga, napi manten pahan ring krune dwilingga. Malih jebos tiang jagit latarang. Inggih rarisang piar sayang. Sedereng ke uningang pahan ipun titiang riki jagi latarang dumun. Napi ke artos krune dwilingga punika. Krune dwilingga utawi kata ulang ring bahasa Indonesia inggih punika wantah krune sane kekaping kalihang utawi sane kaucap ping kalih tur sampun meduwe arti inggian asiki utawi kalih. Krune dwilingga wantah pahan saking krune basa Bali sekadi atur tiangi wau sane ngeninin utawi melajahin indik pupulan aksara wianjana utawi swara sane ngewetuang arti. Krune dwilingga kekepah dados limang soroh. Inggih punika sane kapertama wenten krune dwi samelingga, kaping kalih wenten krune dwi mayelingga, kaping 3 wenten krune dwi samatralingga, kaping 4 wenten krune dwi purwalingga, kaping 5 wenten krune dwi wesanalingga. Ngiring video selanturnyane utawi ring video niki jagi ketlatarang. Napi manten artinnyane, napi manten contohnyane ring pahan krune dwilingga mekelima puniki nggih. Inggih pahan kapertama ring krune dwilingga wantah muasda krune dwi samelingga. Napi ke artosne utawi artinnyane. Krune dwi samelingga inggih punika krune lingga sane kaucapnyane kekaping kalihang. Kecapnyane nggih kaucapang utawi kecapnyane kekaping kalihang. Tur ritat kalaning kaucap apisan sampun meduwe arti nanging wantah hasiki. Tur yening kekaping kalihang taler sampun meduwe arti nanging lintang tekening asiki. Minakadi kalih, 3, 4 miwah selanturnyane. Mangda tinglas iriki titiang ngicinin contoh minakadi gede-gede. Nah niki wenten krune nggih. Krune gede-gede. Kadi contoh ring ngarep yening krune gede apisan kaucapang sampun meduwe arti nanging wantah asiki. Mangda tinglasan malih tiang icen ring lengkare nggih utawi kalimat. Iwayan ngabe batu ane gede. Rika ampun nyihnayang ngabe batu gede. Dadosna iwayan riki makte batu sane gede wantah hasiki. Nah niki mebinayan sareng iwayan ngerereh batu ane gede-gede. Nah lengkare punika nyihnayang taler iwayan ngereh batu nanging ngereh batu lintangan tekening asiki. Santukan rika wenten kata ulang nggih utawi dwilingga gede-gede kinten. Nggih pinaka contoh lianan niriki wenten cenik-cenik, bawa-bawa, tegeh-tegeh, napi malih endep-endep kinten nggih. Nika contoh ring utawi contoh ring krune dwi samelingga. Nggih contoh lianan mangda kerereh malih
ring buku utawi ring Google nggih sekadi mangkin. Kelanturang malih pahan kruna dwi lingga sane kaping kalih mawaste kruna dwi maya lingga. Napi ke artosne artine kruna dwi maya lingga? Kruna dwi maya lingga inggih punika wantah kruna lingga sane kaucapnyane kekamping kalihang wau maduwe arti asiki. Nah binanyane ring kruna dwi sama lingga inggih punika ritat kalaning kaucapan apisan enten maduwe arti. Nanging kekaping kalihang wau maduwe arti kenten. Yening sama lingga apisan kaucapan sampun maduwe arti. Kekaping kalihang napi malih. Nanging binanyane sareng maya lingga kaucapan apisan enten maduwe arti. Kekaping kalihang wau maduwe arti. Inggih mangda tingklas niki titiang iki icenen contoh. Nah niki contohne ogoh-ogoh. Nah kaji contoh ring arep yening kruna ogoh-ogoh kaucap apisan ogoh kenten manten nenten maduwe arti. Tur nengkaranipun dawah nggih dadosne sekadi contoh riki tiang ngicen lengkare imade ibisanje negen ogoh. Nika sampun mawaste dawah minabang tiang nggih lengkarane nenten kekamping kalihang ogoh nika. Yening riki kaucapan ping kalih. Nah niki kecen taler contoh imade ibisanje negen ogoh-ogoh. Nah nika wau ye manut indek contoh ring kruna dwi maya lingga. Nggih niki contoh sane lianan wenten unggahang titiang minakadi kupu-kupu, kapu-kapu, kunang-kunang miwah sane lianan. Ralisang sampun idodane sami miarsayang ngeraseyang yening kupu-kupu, kapu-kapu, kunang-kunang nika kaucapan apisan napi ke sampun maduwe arti napi durung kenten nggih. Mangken nglantur ring pahan kaping 3 sane mawaste kruna dwi samatra lingga. Yening saking aran nyani kruna dwi samatra nika yening adengang pisan ngaraosang samatre pateh nanging melianan kenten nggih. Iriki ketlatarang tiang dumun kruna dwi samatra lingga inggih punika wantah kruna lingga sane kaucap ping kalih. Nanging kecap nyani sane kaping kalih mawah utawi mebinayan. Nanging ngewetang arti asiki utawi sampun ngewetang arti nanging asiki kenten nggih. Minangkadi contoh riki wenten dengak-dengok. Contoh kapertama riki wenten kruna dengak-dengok. Kadi contoh ring arep yening kruna dengak-dengok punika kecapnyane mebinayan nanging sampun maduwe arti. Kadi unggahang ring lengkare tiang riki unggahang ring lengkare ikekue ngantiang ilutung sambil ngedengak-dengok kanthi baongne dawa. Dados nyani sane minang yang membedakan punika wantah aksara suara a ring kruna dengak lan wantah aksara suara o ring kruna dengok. Nah nika nggih dadosne mebinayan kruna manten utawi aksara suara a lan o. Ring kruna kapertama miwah kruna kaping kalih kenten nggih. Contoh lianan iriki tiang icenen sekadi kruna kecag-kecog, tundak-tundik, kilang-kileng miwah sane lianan kenten. Iriki mangken kelanturang pahan kruna dwi lingga sane kaping 4 wantah kruna dwi purwa lingga. Sekadi ring lengkare punika wenten kruna dwi purwa ring ajeng kenten nggih. Ajeng kenten. Dadosne penlataranipun artosipun inggih punika
Krune lingga sane kecapne ring ajeng ke kaping kalihang utawi kedui Purwayang. Mabinayan sareng kawewehin antuk pengater. Sesuratnyane atep yening kedui Purwayang. Yening medaging pengater nika pasah utawi pisah kinten penulisane nggih. Nah niki tiang icen contoh sanika pertama sesate. Krune linganipun wantah sate. Enten nggih ring arepnyane kedui Purwayang dados sesate. Sesuratane taler mebinayan sareng medaging pengater. Yening pengater nika pastike sate kinten sesuratane. Nanging yening sampun kedui Purwayang sesate nenten nganggen sa nanging se nika sane minayang nggih. Niki sampun contoh enten. Contoh lianan tiang unggahang ngriki sekadi sesari, sesajen, dedalu, kekawin kinten nggih miwah sane lianan. Bahan make panguntat ring krune dwi lingga wantah krune dwi wasana lingga. Iriki tiang tlatarang krune dwi wasana lingga inggih punika wantah krune lingga sane kecap ring ungkur ke kaping kalihang. Tur kadulurin antuk pengater paka utawi pake enten nggih. Dadosne mabinan sareng pahan kaping 4 wau rika purwa nggih, purwa ring arep yening wasana ring ungkur nyane. Nanging iriki krune dwi wasana lingga niki wantah kedagingen pengater paka utawi pake kinten nggih. Minangkadi contoh titiang iriki aturang pake tel-tel. Kadi contoh ring arep yening krune pake tel-tel modue krune lingga neltel sepatutne. Ring arep nyane kawewehin pengater marupa pake sekadi wau lan ring ungkur krune kedui Purwayang penadosne peke tel-tel. Contoh sane lianan minangkadi peke nyit-nyit, peke cos-cos, peke cor-cor miwah sane lianan. Inggih wantah sapunika video sane mangkin titiang karyanin. Sinampura ping banget akeh antuk kekirangan titiang maktayang materi ring video puniki. Dumugi video puniki preside mawiguna ring pepelajahan utawi ring sekolahan. Kenten taler ring ide dane sareng sami. Sedurung punika elingang subscribe video puniki utawi channel puniki, like lan komen. Ring komen titiang nunas unggahang napi manten kekirangan video puniki mangde titiang preside makarya konten-konten utawi video-video sane lianan mangde preside ngelimbak. Inggih wantah sapunika titiang huntaten antuk paramesanti. Om Santi 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 Om.